Yada se yemo akwa baby mra Adom TV Badwam dwumadi no so yada se pa mra ne adaje abribia wo de ma yenti yesi aseda enkomma wo ahwe health tips no awie kan ya ho chena nyankopon ya Adom a yemfa nwie de ebobo boso free juada bepem ne baby a woto sini wo mu number no fa da oni doctor akasa de du so no give us Herbal Center aba den dua imu na de odi nromienu ena ebae wanfa eyinama de de paper form de twitwe eyimu no bi no nya hwe ni nyina yo mo product ni bia be me na no peye mo ache se bibia aboko de aha de nyame ase na Dr. Kwabi ne ho ye de nyame ase ejeno so munya adwuma ni ye na emwa ai se adwuma no koyi a ne mu adwuma efo nso nya so mfa so ti baby obi aso bi onye ni ye nko a ne koyi a yeni dinya na enanu mi di nonu mi enu aba na ensuo no de ya me ba na afa me ni so me kura mi re fe na na nsuo ho ase na nti no ende no kura bi so aye bia ba ye ende no mi yesa nka me di mfoni ne kura ma ha ba se me betina he ya na ma etino give us eyes na da so adwaman so once na say enam esuni ni ba eni boni aye yentinu ensu ahodo aye num ni nyina no eya na de o ha kese na ye de e de bre yen na ni nyina emu no so no obete ene na yesu cancer aye kwankro etu atese yesu obi sabo aye ni kidney ehu ensemebre ni nyina ye nsu anase niam ya ye num di koyemu enti na se obenum nsu a ye de afa mfidie mu na ya sone so na ye yi efini nkeka bia den edi efiri mu na eye ni potential of hydrogen a ye twa ntia ka ni pH no eye fiti enson eni echirepo eden ede ekọ na eno na nya nsuo bia se give us ice o friend nsuo dia manga se nsuo rap your tarada bi bodin uji hu dia no abodi eno na give us ice ubodi na abuju nsuo ensuo a dwuma ebre ne do nyina no unum no na ma oni pedua no toso na afede mo apomudin yeso fa ne ntuma pa de fa nti ba ya to apete ba bibia obetumi nya give us ice ne bia no bia openi do so po etu aton anasa wudi di adwuma bi anasa bia wo ware wo di dwuma die bia na pese ye di mfoni ni udin etare ho so a e ba cho na mes no screen no so obetumi afra yen e wo 0543 2224 70 0543 222470 now only give us Herbal Center edin komo e de afa yen give us ice yen super aye abuju nsuo eno ho kai se nsuo no yetunu dodowa latte amna donko no mu ho ho no de galamse sembia den eni ho no na wetumi anom pa na ene me ba no na mu se oni menua pani akosi edi de bokrata no mu bi nkomo na yesi etridi malaria eso ate enso anu ni oh wow give us antontum da ho won say wo kwa yaresa bia hodododo na udi kan ekosha ase fi OPD na ya churocho din ni edwa fa mfidiem ni niamemu a obon say yare ni bibeba no ni esu ede ne kofa ba yesu eye malaria ede enso na de malaria de ba eya aboa ba kope eye ntontom na even na akwasi ka say mema na ye omo ye dede na ne ba ye fa no female anopheles no wono na se woka say dua na wagya na ye fa no plasmodium parasite e de gu ni pedua no mu ni pedua no nso no moja no ediefu science ye the red blood cell a wono na carbon dioxide any oxygen wodi ku ni pedua no mu ma ni pedua na kwa ni nyina no enye bi ye de tumi adwuma na afi white blood cell na no mu no ebra adi we di ni pedua ni nyina awie no ni enye na empe no na no ade asa ni nyina asa babese enti ebra na muntuni no mu veins no mu na ni moja ni di afra no na eko ni pedua ne mu enti na give us about mixture give us Herbal Center yasema kan se man twema yare ne enye wansa
we no fanesa wa no de anopa wonom ewia wonom anwuma wonom ebre bia no na wonom oni mo modi mfinhia dumienu ekọ na monom esan say nim tree a ewo mu na eye lemon ewo mu ani afede dubi na hodo a eye Dr. Solomon Kwabi na ma befo nim de kwan so e de aye givers aba mixture ana ene Ghana fa ma na hotedi say givers a entontom eda ho no eno na be den ebetumi e de aboa na eba sa na ensunsuanso bi no a obehu ni wo ho no obo se ewa wetumi abọwa na ọtwe na nsa na wo de ko mepacho memfa nse no ma ye wa keke na wo bo obi nso de ho no manka eduane a opepa afede ebedu ebi otem pampan na afede bon no na se wogi ne hu bi anji obi wo ho a anopa se wa hoden anaju de suoma anka wiem adwo no on de afi na awo be ehyo be de ne pa o hye do na ho popo na wo ho afo se tam mepacho ni nyina ye nsunsu so e che o se tridimu ani bi aba omoje no nti no akope givers herbal mixture mpacho ewo herbal shop pharmaceutical shop license chemical shop so wo ko ebre bia givers yan sama kan say so wo na givers herbal mixture ini ho a enye wo yare enye wapomuden enye wo nkwa e na wo de koye obi eduro matra makoe wo ko na givers ni ho a fish shop wo ko the next shop na akope givers herbal mixture eye givers a entontom da ho na wanom na bibia dey etumi akonkan we no omo ye ntafo atane ata ensuo ene topaye enti ensuo no ofa na de topaye na aka ho na watumi anom e de na eye we ye givers GC mixture won say anipedua no ene ya sensen kama ene akoma no ene ye de kokko no e de ato ho givers herbal GC mixture ene the capsules no yare esa eye infections empemu agudie yare a ye kofa fama ye ho enti wo oba wo ho wo ba ma wo ho no mu na wo hwe ensakra bi eba oni pedua na mpacho ya den wo tu ho anamo oba de nka onam ho no mu a sebi ma ho enwo wese ma wa himfi ho enye kama wo hye ase eti empampan bi mu se eba na mpacho tu ho anamo bia na wo kanchemo akodonkwe bi die obetumi enya asa odo no ene opepa no aka akero obi nso won kan akero ofiri won chen ya flashing cry de ebo nti oba wonam krom na de bia yes ma me hwe wechi sister twa ho no me pa atwo no tu ho anamo enti enemu yare we bia oba yetetew enemu yare we bia be ma yetetew obo se sebi wa himfie na no na nsuanso bia ba gugugu ho na insufi bi gugugu me pa atwo wo oba na ho sanse na wo ya na pa atwo tu ho anamo be ma nso sa obo nso afede obe ma na afede nsuanso bi gugu otumi dwisa na yetu ohonma na sa no keka no na nsuo prikisini bi nso efififi mi nyina eba me pa atwo ho sanse na ho nyina no a we dura wo hia no ne betumi etu ase de ama o eye givers GC mixture and have a givers GC capsules herbal shop bi e wo man mu pharmaceutical shop license chemical shop any be bia ye ton aduro man Ghana mu bia de me pa atwo ubenya aduro bi e den e wo hono mo ato afi bema wono wo hono ma owo oha e wo ne junso twa ho ene anka me no betina asiesi ma e wo twintem ya wagun so be ne wo ho ene ye ya no wo ko ye ya na wo sen me pa atwo ene je so ujunso twa no e ho aba asem enti so ye de wutu ho na ma no akopɛ ehahama ne dubi na aduro papa na wotumi enom eno na ye givers GC mixture and have any capsules and no and a bois ediama obibia. Oko herbal shop will be a woman, pharmaceutical shop, licensed chemical shop, any baby a tone a drop biana, the patrobina givers GC mixture and have any capsules. Now when we are commanded down one, we also be on more onante ha neha, now fede na kuma bo peri now our bread now what test when any home here say tieni, me patro your bar, or your bema, or your branch, or your baiwa. Now what I fast and minimum, me patro, bo akuma no head and home buying, na a bread doing and ni pediano into me gina branding. A drown here, a givers GC mixture and have any capsules, herbal shops. Pharmaceutical shops, licensed chemical shop, any baby a ton draw my gun will be there. Me patcho give us a center, ye nu papa, me and we, and yena ewo honomo. And chiremu be ebi wako tobi, ope kwa betu mi afaso anomno. Ana se ope baby abetu mi nye bi ato wo buno no peso baby biana. Me patcho friend give us a center. It was 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na oba pa mpacho we dey me kokra na mo givers industries ye per factory hand workers
ye pomo me di mfinhye edonunum ekopim aduanan ekọ 25 going enti pa cho yo ba na ye be ma na o pa adwuma na obetumi adwuma o factory a me pa cho numbers na wo screen so betumi afa ana say 0543 222470 na oni ye ndi nkomo ya mi sure nti give us Herbal Center 4 na yete won enka no ma menkomra na me ba foforo ho e beto so